Jo, pozdrav svima ekipa, sa vama Radin. Danas ću vam reći moj najkraća pobjeda. A to je moj Dex s kojim sam ga pobjedio. Ali koristio sam samo 3 kartice. Ovu kartu, ovu i ovu. Idemo da vidimo. Tu je. On ima 3 kartice. Evo, pogledajte ovo. Skupio sam tu eliksira malo. Evo. To je Rič. I tu sam ga. Tu sam na drugi Rič stavio. Vidite, šta je on mogao. Da to ranije stavio, mogao me pobjediti. Ali ste vidjeli? 30 sekundi pobjeda. 30 sekundi. Sad ćemo, evo vidite. Čekaj, ajde, ja sad ćemo brojati sekunde. Prebrza pobjeda. U 20 sekundi jedna potpala. 29 sekundi pobjeda. 29 ljudi. To je 29 sekundi pobjeda. Pogledajte još jednog. I sada vidite ga. Ako uzmem iste karte. Ista fora. Idem po ovog ga tako. Ovo imaš manje HP-a. Hoće vidite mi sam lakše. Ne mogu što mi potrebno. Ne! Aktivirao sam tamo malo. Idemo sada malo. Igrati kako ja igram. Nikada ne odmah aktivirati Town Hall. Tu ako ne kažete istina, pa nije istina. Hajde vić. Što je selekciran? Ne, ja zaboravim kako je puno skita. Znam da puno skita, ali to ne može zapamti. Ne može ti to zapamti. Uvijek vam strela kad bi postavio ono, inako jako bi me uništio strelama. Oni jedno su predobro za Clash of Clans su najgori. No. Puno mi je barera nastalo. Previše. Idemo postaviti... To... Ne? What? Moram mi reći nešto. Pokonet. Slučajna borba, imali smo male šanse. Snimam preko Mobizena, Samsung Mobizena. To je to sve za epizodu. Sa 29 sekundi pobjeda. Ovo je najbrža pobjeda na svijetu. Puz!